lagunekin ondo pasatzea, taldean talde bat egin, eta ikastea. Partidu guztiak ikasten dizu, erakusten dizu zeo zer berri, ez? Unha experiencia nova que estábamos desexando vivir, porque, bueno, a selección galega de Seven aínda non había participado en ningún torneo e esperamos que siga durante moitos anos a History Cup. Pues, molt bona idea, a més ja ara veurem els nois jugar, es fa rugby, es fa convivència amb els nois, amb altres equips, molt bona idea. Lo único que os voy a pedir dentro del campo es que os divertáis, que juguéis. Hoy vas a ser la capitana, porque has demostrado en todos los entrenamientos de todos los partidos que eres una líder. Si a la que hemos dado lanzada le paran, 1, 2, 3 enseguida. Tenemos que estar con ella. Ni pentsatzen nuen pixka bat basuago izango zela, baina oso ona. Orain etorri gara Parisetik eta Parisen kriston nivela egon da, eta horrekin konparatuz pixka bat basuago, baina guretzat ondo. Tanto a selección vasca como a andorrana tiñan xente moi rápida, sobre todo a vasca, que fixo moitos estragos e por iso pensamos que por iso perdemos, que tampouco tuvemos un nivel moi alto de defensa. El nivell era molt alt, tant Galícia com Euskadi sobretot, molt bones jugadores, físicament molt bones i ens han guanyat de molt, però marxem contentes d'acabar amb la temporada amb un bon torneig. Emozioz beteta, azkenean kirolari eta kirolak emozioa dira, ez da, gu kirol emozio horien kudeatzaileak dira, sentimendu horien kudeatzaileak dira. Gure bidea egiten saiatzen. Inoren kontra, baina gurea egiten.